Oh, udah WA dia. Apa mandaruin dia? Setia dia dorong ngaci. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetimun si bini kaget kau keras macam tak ada yang mandi. Kenyang lagi ya. Tino makin tahun. Ingat Abu Bakar Siddiq bawa jenazahku ke pintu makam Rasulullah. Ucapkan salam. mandaruin maan dia. Ayo mak dulu tanang ada kok. Apa pun karamat yang mana pun kok. Mek bodoh parlon coba yang gaji. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa Bo mursalin. na bulan na bon marining ku pengajian pasal karamakang koy dong. Enggak Raman, nengak jadi aman. Mek lah. Coba kamu jadi. Jak tadi aman pengajian. Punya yang letak itu orok jak. Orang ngabung kau kapi berak libur bukum bukum sadia. Kau kan ngirim jari ya dong. Mek bola bon bode kasong abate. Coba nare samulai tak guiding ntar ka pengajian. Bon isuna ka orang-orang masyarakat rebe nare tak toman nurun kumpulan. Mek bola ikasong abate kanan. Bila dina mun ngak jadi aman. Iya kalangkong lah ling ada ya. Pun ke nature kangkok. Hah. Iya lah karang. Ngarep ka buku singkok dong. Si sama muslim harus mengingatkan lah. Iya tepat lengan. Cek saya ngak jadi ya. Ya yuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harap apa benda ini sampah masak jauh. Mai nak mundur dan nembus. Tahu mek punya masalah ini maru mana nanti kita garong lorong. Bener yang nasab poman. Ben mau tak ke bila bak tompak. Ayo banyak tor haji boy. Maafin lah. Ya nak lubal bulubal. Benda mak ayak dan nak kalau terjatuh orang ni nak ya. Pel. Kelangkan dulu ni semanes. Ida tu ini tali to'am. Kul walau lukmatan. Kobil tu ni kagak hak. Bagaimana aku? Apa bilang aku? Tak jirian. Dolok malam pungi kata selutup. Ya Arab pa mikir abin lah ya jom. Mak pun melempung tak galaga. Cukup bentak. Saya gua. Nak si umal pungi hubungan letu. Woi, apa? Apa? Dari di bagoy. Hari yang gue telepon ka dia, bunda. Ada badan nak ki pambu bukan? Awak kali bunda aku tak boleh biko. Apa jangan libun nama nelpon bana? Yari, ya tak ada mau parlon se apa sih jadi ngabon dah kati ya.
Cek marlon apa? Buna nelpon mbak nak. Tidak kok mulia ya? Ya rasa Kak burung kok tak nyaman kali buna ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benda mah pel, mangin-angin nak pel. Aku tunggu apa lagi? Tanya, kila tak nyaut, perang nginak-nginak ngak jadi ya. Lah, mau nabil aja deh. Hati aku sih tak bro. Oh. Ngatus buan jong, gila ngulang kok. Ada lenga-leleng. Gila pun. Gila ngulang, dia di mana? Jadi nyari kaju. Buan baku na dengan kaju. Iya nyari kaju rai ke sampan roh, boleh. Buan nak kawin sampan boleh. Iya, Saya nak payah mana lah. mari lah. Sukses songku ya dia buan jong. Mari lah bun, kadang bun, tak nyaman ni orang bun. Tina lah, jong nang dina jelap. Ada. Lah aku tak nyaman kau orang. Tina nang nak jong. Hai, iya buru bun. Engkau pada tetap buru nabil lah buru. Ada apa? Lah cu, nung manuk ngong. Siapa bun? Kau tak nyaut, mau buru. Dah tu. Ki paling ba. Lah cu, ngarap. Ngarap. Biar tukar pembiri nah, dia bun mah. Enggak ki. Coba bun telpon bun, abil laro. Tak nyaman kangko. Aro tak tahu mana ngak jurua bun. Biasa ada kangko, ada kangko. Gila tanya apa? Lah cuba dan ring bui, silai ngari ya. Saya guna nyor kan ada. Mun iya kan bun. Telpon coba bun. Dulu jong saya lu jong. Kau tak pati anu jong. Bu. Mau dengar libun ni ngak jeri. Anu kacang mata ecer kok. Iya buat telpon. Halo. Iya bun. Ya ada nak lu udah baru nak kok. Angko bang ada tentara konjongan ya. Agak cek berak. Iya. Tulian ya. Iyalah. Budi di mana ban? Udah ke kacong yang nak lawan aku itu kur Budi mana ruwen ban? Iya. Ya. Yang tahu saya dulu ya. Iyalah bun. Yuk. Dia nyaman dia aja jamu songkor. Puru tu madu tu lucu. Biar tanya ke. Benda mah peleng. Iya stres paling lah. Tina tu nak jong. Iya bayu. Ya, benar. Tak percaya. Malu bagi dung ngak jeri ya. Ada apa? Ayi. Maling anu kucu aing pun ban. Ben mai sangkung ko pajajaan Kau kawan. jingai temu kustai. Bruh. Kustai dia ada bodoh tahun kau. Ya. Itu mar gorok. Apa? Be, na surongan le. Denaan ni sana. Rumah PL mandi penyakit cara jadi apa? Tak tahu ni serah. Engkau tak ngerti lagi apa sih kaca cabai lagi tak ngerti mana gila. Tak tahu ke rumah itu. Ada ambil lah budi dia. Mau bawa ni mana? Anu apa mana? Beliau li bang Raka. Ah, iya beda menulin. Uni oil ka? Nang Beda, ni beda, aja beda. jangan tak ngerti dia. Beda. Ya ratu dulu nak dulu. Tak ngerti kok. Oke kopian. Mak sekun bakun boy apel lah je dah bul. Ya dia mulai gelak lah. Si colok naik ngak cukup mundung ngaknya. Iya. Tegak nang ibu kau yang lagu tengah jadi ya. Tahu me apa sabu ini? Anu, singa ferane doktor, malam nyaman je. Oi. Si mune gelak saya ngomong telur betina. La ilaha illallah. Bon ben. Kau senom. Cik saya ngekakan tak ada nyaman. Tak jadi ana.
Lu ben mak bisa ngengem jiri apa ru kalau enggak buat. Ja Arya engko WA Nom Darwin gelo. Kurma aja. Kirim link ke pengajian. Bulan engko tak pati norok kumpulan. Tak pati norok ke pengajian. Ya ban yongku nyamala ponakan na Derwin ban norok terus ya Derwin enggak ban. Tingku ruang mau link kan tingku kau buka nang YouTube. Marin pengajian. Ari engko arab pemain ngak Arya. Iya bener gila. Saking kok ruak nyopreng estetina abba. Cokok ngideng nengi pengajian ro. Cari tanah sahabat lamba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yakni. Aru lamba ya. Si tero tak ada buah. Coba. Dari ngestetina abon lamba ruak ada arbeto gem-gem neng pada renana. Pasti ben ngengem telur. Pas telur, iya supaya tak metulan roh kok bun. Kan deki kok nyaman 8 yang kakak nih lorong depan ada orang. Lah palang. Iya ada apa bel ben mak ngem telur. Mata ngem macan. Jajan larang setia. Lekas lasing jolokna. Iya mun Sayyidina Abu Bakar ro, pel. Angem ngembot to. Mun baan angem telur ya, reng mok bang baan aja dah. Mangkana ben wala takfu ma laisa lakah bihi ilmun. Iya tahu kok bun. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nyaman abak laring butuh. Rumah bola. Iya sambit na ro. Cong, ban sambit na mun Iya jak nyaman laring butuh. Uskut wala gilma. Kan mun beuda pengajian sambit ai dingat. Debu na kiai ro. Mun beuda pengajian sore dingat ki masuk ke katena. Benih ke amin bupiukeun ning jauna. Mungkin lah kadang-kadang kunjirna raja ben. Neng lambak dia ben. Kentau maca bismillah leti buju. Iya bener. Apa boleh buat nebak ning kuning YouTube. Iya cedak mesti iya bun makin lantar kan. Ken berak kalirona singko. Ning YouTube puru acara marupa ikakan mata namun tidak ikias boleh. Iya suruh gem-gem nyor ya nyor, iya bocor tak nyor aja nu butuh kok. Tiba mau suruh jaga semua. Tak jadi ya. Baru berak kelihatan nangkok. Mak bocor bentak telur ben telur. Jo nama teman jelak ben. Mak jelek kena pak saya kunjak orang telur apa boleh yang terlalu mencari ini. Ayo terus